हामी चाहिँ मन्थली जानको लागि गाडी कुदेछौँ दुधेमा साँझमा। अहिले चाहिँ मन्थलीदेखि उता रामेछाप जिल्लाको हलेदे भन्ने ठाउँमा आएर अब काठमाडौँबाट आउने सुपर अरनिको सुपर एक्सप्रेसको पर्खाइमा छौँ। सुपर अरनिको सुपर एक्सप्रेसको यात्रा चाहिँ यस्तो हुन्छ, लोकदोहोरी सुन्दै उभिँदै बेला बेलामा ओर्लिँदै बाटोको अवस्था यस्तै छ। यहाँ मान्छेहरू ओर्लिने, अब गाडी माथि गएपछि फेरि चढ्ने, त्यस्तै हो यताको यात्रा। त्यो झरेपछि कोटगाउँ झरेपछि त्यहाँदेखि बडा खतरा। त्यहाँ सल्लाहको पाखामा घाँस काट्न होइन, आन्टी हुनुहुन्छ यता हेर नि त। त्यही त हामी लु घाँस काट्न जाँदा बाख्रा पनि छन् चर्न हिँडेका। यो बाँसघारी यसको जोडी अर्को थियो ए माउ पाट। हाम्रो बाख्रा चाहिँ यसपालि चाहिँ पर्छ भन्छ बाख्रा खाने के भन्दा पनि आउँदैन क्या। काटौँ काटौँ। मैले 2 मुठा काटिसक्दाखेरि त्यसले भर्खर 1 मुठा काट्दैछ। त्यत्रा हुन्छन् मुठा, त्यही त मेरो त 3 मुठा भइसक्यो नि। यहाँ मैले 3 मुठा काटिसक्छु, त्यो भर्खर 1 मुठा पनि त्यसको राम्ररी भएको छैन। कस्तो अल्छे रहेछ त कान्छो भाइ सानै। अब आइपिओ खोल्दैछ अरे 28वटा 28,000 28 छक्का 6 दुना 12 8 छक्का कति हुन्छ 48 1,68,000। ल यो चाहिँ हाम्रो गामनाङ टार कुहिरो लाएर अलि मस्त छ। दिदी घाँस काटिराख्नु भएको छ। 2-3 मुठा घाँस काटिसक्नु होला। 5 मुठा भइसक्यो, भर्खर 2 मुठामा छ। अब मलाई 4 मुठा लान्थेँ, आज 8 मुठा लाग्दाखेरि हाम्रो हल्का छक्का पर्ने भयो। 4 मुठा मात्रै लान्थे अनिखेर कहाँ भारी निराजन भाइले पहिलोचोटि घाँस काट्न सधैँ अल्छी गरेर साना साना भारी लाँदा रहेछन्। आज ठुला भारी बोके। म चाहिँ हँसिया बोकेर हिँड्दैछु। घरकै होला। यहाँ चाहिँ कसरी केजी छ बेच्छ, कसरी माना? यतै सस्तो रहेछ त। हाम्रोतिर पनि अमृत भट्टराई ब्लगर छन्। हेलो भन अमृतजी। हेलो। यता हाम्रा शुभमजी छन्, यता हाम्रो आर्जुजी छन्। आर्जु हेलो भन आर्जुजी। बाई। भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो घरमा अखण्ड पुराण लाग्ने भएकोले यहाँ अङ्कलहरू ठुलो बुवाहरू मिलेर त्यसको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ।
निराजन गुन्द्रेलिन पनि निराजन होइन ऊ गइरछिन् मर्दै बारी आन्टी जो भए पनि त हिजै ल्याउनु भयो यहाँ हेर्नु नि एउटा भन्दै यहाँ आउँदा यहाँ आउँदैन पज गर्नु न अलि अलि उता जाउँ त खिच्नु त खिच्न खुट्टा दुख्यो फोन कफ्टा हुन्छ यो मेरो फोन खिच खोला यहाँ तल पज गरेर नाम कता सामसुङ पनि भनेको क्यामेरा कोतारिएर छ अनि तिमी कहाँ हिँड्ने परच्छिन्दन्नधित्कर्षः नाम द्वादशोत्तरः हरौ वाचन्य हरौ नमः श्रीश्रुतवाचः विदुरधृतयात्रायां मैत्रेयात्मने गतिः ज्ञानयतनात्रयं तद्वत विकासितं यावत्यं कृतः तस्मः तावयक्षनिवाक्षेपं जात यस्य वेदनिर्गतेभ्यो यात्मनिवात्मने बान्धे आनं चौररसं तेभ्यः ददास भागदर्पणः गोपनन्दन वार्देव सूर्यप्रमेणो भर्गभिः मूर्धभिः जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणसंहितायां तृतीय स्कन्धे विदुर संवादः नाम तृतीयोत्सवः। ओम हरे नमः। उद्धव उवाचः अथ तेन्यतपितारजयवाचः कदाचित् हा गतः अवस्थेव करणाय तमिव संयोताय विगमनवरते श्रीशुकवासुद्रवस्य पवित्रेव कैलावती संयोतो लभ हस्तभयास्तव सर्वे हतो नारीरयस्य निवाच्यवे खादयन्ते विदा यकैरवः देवे सर्वाणि वाच्यता क्रीडावस्य वितर्किताः वासिभाय सम्मिलनं तदग्नियोगवासनायं सगक्षुं देवसां जगत्पुरसनैकं भगवतं प्रभुः सर्वभूतानां कामनाशरीरया सम्पूर्णं छुट्टी बसेर पनि पाइदैन तमरावसना कांदे वारधे साईनि रामतमे तयस्य संयते विगमहि नसितां भूताय भारते भगवान् कृतपदं सर्वेष्टतरः तदे लेख्यलार्थान्
तमेर संगम्या तत्र लभ्य कल्पा सयान सयेन विबन्धवन्दना गृहेण वार्तागितिरात्मनात्मना सगार्वदीर्घापरवज्ञनान् विशासमायतप्रकारैव सर्वयतनयक्षयः तं दृष्टवान् पादस्तं प्राणिपत्यनुवरसे इति सजनात्मना मतमतो रतै चरतां सुखयति कोन्विह पुरहति निरवस्तवधि पुण्यतीर्थयमभृत्यभिधां तवितास्तव भुव आत्मभुजदहृदिङ्घ्रिवघिज्जवला गृहघृज्जवधातमनिषिकं उदिकामजता दुराधिगमो सतं दुगुमत दुदकं ठमरि अगिणयगिना भयोऽप्यसुखं भगव नन्निततता नरे दपगदा भगव त्वमगमिन भीतिभद्रभयभादलये गुणविगुणं ह्यतर्हि दिवभृतं च गिरा मनुजनवन्वहं गुणभव तदता परया श्रवणभृते यदस्तववर्गमनोर्प्रदवर्गतिमनोर्जनतै हृदयपति नयन्तमया ततया त्वमयन्तराडचिरातयन सावरणा इव खरवां श्रियां तियवसस्त्वतया त्वैः फलन्तिरे शनेन भविता उत्थेन तमनायन्तं ब्रह्मसूत्रनवात्मना सौन्दर्यभवनायन्तं सर्वयतग्रयाच्युतम् एतेन समनापेन दण्डयन्तनविच्छिदा संरहितपूर्वा जातर्योग्यायन्तवदाभिः त्वं चैतन्यब्रह्मणायन्तं सर्वयत्र सनातनं धारयतयत कामं कामनां भवजनां भयाम् श्रीसुकवाचः इदं न उदं ऋषिणा संपृष्टा गृहीत्वा सतयान्मिताप्येन श्वेतधरे राजा पिण्डभट्टमुनीश्वरन् हृदयाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कृतमेर्भसः तत्त्वयाश्रभेतान्नमत्तभावेयतर्मना इत्ययसरदायस्वमात्मनायतात्मनः ततो गमनवाक्षाच्च प्रोक्तेनैषयात्मनिः भजायुत भगवता कृताय प्रणवार्पदा तस्मै वेलेनायतं न कव्यतेन एतद्भवितं राजा यज्ञस्य कृतत्वयः यतायुषिणा चक्रे पुरे सास्तुताः यं धाय यन्नं जाहतमानय सत्ताय कुलमात्मयं तं जयकालयतस्तयं ध्यायते शस्त्रजं हरि ओम जय जय श्रीमद्भागवते महाप्राणपासंसमिताय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम जय श्री नमो नमः वासुदेवाय श्रीवाचः मुखं सपर्यनुवन्तो दारवाप्यं पति समयते वैमुक्ताभ्यां दृष्टायां भवितं धरैः सर्वयतेनवाचे सर्वभृच्छन्नवायते रन्दकात्मनवादहेरविहत्तुलन्दे कौशलयता जनः तदायातिनिलक्षेदः तद्गुणेर्वयो स्वतं विजहारं पादेव नववात्मनवाक्षवा सर्वयत्तेव संयुता भेदकारणवादे दासमानकवाक्षवा सर्ववात्मनवार्धविहेरे जगहे प्रवेशचक्रवासो वासोदानाकं वाङ्कर्ष्टितद्देवतासुगणं सहस्रक्रीडा सदाप्यसुगदन्तविदन्तरन्दः सिन्धन्तमो हिर्यदिभूत्य प्रतिसञ्चमानवरजृकानादारहतातिसस्मदाय तं देवगृहे सदा अभूतहृदाय तं साधलेनन्तः जगृहीश्वतः अभकुलनवाजाता साधूनां बहुराजसः सव्यकृमनवाजतं भगवे सविनायतः पित्यतनहनाकाणाः सत्यस्ते कर्तो अपर्यायपरिणतः सहस्रायणवायातम् आशापन्नाः परिः श्रुतं साकथ्यानवायातः कृष्णद्वारणवायो आहकृतम संयत यत्रगानवार्धैत न च दशप्रजातो बभः गोत्रवत्तय कालयतमयाति यशुभयत्ययति सम्भवतिः बद्धवद्वरिः यति संसतिगर्वस्य बहुदशरमर्यताः सय्यासन समावेतं दानशैलत्मनाभूते संग्रायतं विष्णायति च सः तीर्थचक्रे निपुणं यवति यदस्वरोचसं ययन्तसजैतजानं वृद्धस्वरूपं सजयन्तयत्पराः सचर्ययन्त्वनः यन्नावयं बलं घन्तं श्रुतयं वैतं यन्तयदते वित्रवर्धनः संययते विद्धिवज्रवयन्तयनं हतः कालचक्रवः सयाजयति जननीतः देवकी जतां यतः यतोत्तां यायते पर्यनुपार्धेवे भेन्यायन्तनमोत्तमः सर्वायन्तनः न जायन्तं चूरायन्तनखे यतः कापयन्तो संयुक्तः सोदयत्तनभेन्मनिः
कर्मणि कर्मणां याति यदुत्तमः यदेश्रमस्य परिवार्तवात्मनः निर्भेर्यवेत्रखिलवात्मनन्दन कर्षसै तद्यदवान् तदात्मदा लवाद्यदुष्टर्यकृतात्मा कृतवात्मपर्ववः ग्राम्यं नवं संस्कृतवेजः नवयोर्तयार्थना ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे परमसंहितायां समितायां वैदाशिक्यादष्टसहस्राय परमसंहितायां बहुस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णार्जुनहानुपरणं नाम नवतितम उत्सवः श्रीकृष्ण गोविन्द राजानं सुक्रोहो समुद्र समुद्राय मत्स्य ग्रस्लोहम चूर्णं हरे संसार संसारसंग्रहे नारदोवाच सम्यगतद्वैवसुतं भवता भवतर्षभः इत्युच्यस्य भगवतं धर्मकं विशुरावनं श्रीरामकसिद्धियाचतुर्भवनददा सदगुरुसदमुद्भवसुरं तया परमकल्याण परमसाधकः समागतवनन्दति नारायण मम अतुलितनस्य पुराणाम् आर्षणस्य सम्मगमीयस मापन श्रीकृतनामसुतनामस्य देवस्य भाङ्यस्य ज्ञेत्रप्रसमेरसुलभसुदसुदः कामरसगौरब्धमसधर्मवच्छय अवत्रभागवतपुराणोक्तहरे नमः ॐ नमः भगवते वासुदेवाय राजे राजे परम विश्वसमायनं मायनं मायनं शिक्षापदमं पुनः नान्यतिविषं मोदिसं विश्वभक्षादि कथामृतं संसरदा समस्तवत्समवेशकमं परिचयराश यदिभूतानि भूतात्मानाभितमार्ग सैवल्यच्छावतान्याद्य स्वमात्रात्माप्रशितयन्तरं प्रतिरूपं चित्तचिन्तया कजन असंधिनं नन्दिनं जलौगिक विचिन्तिकायन्तनुशीलयन्तिकम् भवन्ति कृष्णकरणं कनेविता इति भागवतं भागवतं शिक्षं दत्तवदित्तया ज्ञानपर्वताया मन्दिरस्तरविदुष्टरापराजयस आर्याणसुतमपरमात्मा चन्द्रमा मनसो जातसुचोः ज्योतिः स्वर्गः स्वर्गजते सः आरात्रिवार्तिवको रजः पितुरप्रायिधामभिदिवः तदा वसुप्रियति विविधत आत्मैकं वर्तते तमा इदगो हवि प्रजननन्मे असुरसधीरगो सर्वगणगो ससाय आत्मसनि प्रजासनि वससनि लोकसन्यवयसनि अग्रिहे प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धात्ता कमले गर्भसम्भूतं कर्पूरं ते प्रवेदितं यो पनिराम को त्यो पनिराम को सारा संसार राम को म पनि राम को भुल्नु हुँदैन भुल्नु हरे राम भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन हरि भजन गर्नलाई भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन आत्मा मुखमा काम भुल्नु हुँदैन ओम कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रतिपदाम् आरार्तिकमहं कुरुवे वसमे वरदो भवात् जल्लेषु घुमायितनला ओम यानि कानि जपातानि जन्मान्तरगतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ओम पापोऽहं पापकर्माहं एकछिन क्वालिटी नि कस्न पाए राम्रो ल सुट गरेर पानी सुकाउनु अरु सबैजनाले दाइलाई सुन्नु ल जन्ति सप्तजोनिरा प्रणस्व कृतेन स्वाहा ओम पूर्णादर्भे परापत सुपूर्णा पुनरापत देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः वस्त्र छ भने एउटा गाईलाई एउटा यसो घाडमा बस्छ ओम आच्छादनं मया सम्यक शुद्धं चैव सुनिर्मलं सुरभि वस्त्रदानेन वेदाम्बरमेश्वरी माला छ भने लगाइदिन्छु खादायाः शान्तेः मानसपादायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शान्तिरेधि तत्सक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चारात्ता पश्येम शारदाः शतं जीवेम शारदाः शतघो शृणुयाम शारदाः शतं प्रब्रवाम शारदाः शतमदीनाः स्याम शारदाः शतं भूयस शारदाः शतात्ता स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ